Kacerita dugas pidan, ada raja mau tamu, meparab Sri Begening. Ide madue rabi akeh pisan. Sinalih tunggil rabin ide, mapesengan niluh pasek. Niluh pasek puniki, wantah penawing mawit saking Deso Panji, okan Ki Pasek Goblek. Kecerita yang sana mangkin niluh pasek mobot. Ide Sang Prabu nitipang luh pasek ringki jelantik bogol. Tan suwe magenah ring jerone Ki Pasek Goblek, luh pasek ngemasang okolanang kewastanin i gede pasekan. Gelisang satwa i gede pasekan ngancan gelih. Iyo demenino tekening panjah ke ditu di Bali. Sedek dino anu i gede pasekan ketitahan luas ke bukit. Dane kepico pusaka merupo keris Ki Baru Semang lan tombak Ki Tunjung Tutur. Nah, tatkala majalan pedang aja nih, i gede pasekan kecunuk aja raksasa. Ngengalang raksasa nento nyaup tur ningting i gede pasekan tur kategakan di palane. Entu ane ngerana yang i gede pasekan nepukin alas gunung ane jimbar lan pasih. Dugas marep kanin tepukino pulino ne tongos ne joh. Kitu masih rikalo marep keluar nyingakin alas gunung lingah. Rikalo marep kauh lan kajo nyingakin pasih aneh kelintang jimbar. Apa ane tinggalin idewo ane malo. Entu lakar dadi pejajahan idewo ne. Kitu munyin raksasa ne. Rikalo semengan gede pasekan nugdugang pejalane kanti jani subuh dekat di Deso Panji. Sedek dino anu ado pedau gelah bendego bugese kelem dipasih penimbangan. Pedau nentu kelelep di selagan batu kange. Manggalo bendego uling bugis ngide tulung tekening i gede pasekan. Iyo mas mayo pacang nyuk serahang atenge harta brano ane ada di pedaune. Ninga pangideh manggalo bugis sebuko kitu kaisinin tekening i gede pasekan. Lantas iyo ngerano sike nunggalang bayu sabdo hidup. Antuk kesaktiane i gede pasekan nyidang ningtingan lan ngisidang pedaune ane kelelep di selagan batu kange. Wih dewa ratu akong pebrian mesurya girang para bendegone ane uling bugis kerana pedaune ngidang ke kisidang. Manggalo bendego bugis sakyo semayo tur nyerahang harta brano ane kejanyangi bidang. Sesukat entu i gede pasekan dadi anak sugih meparab i Gusti Panji Sakti. Ngancan dino genah sane kawengku antuk i Gusti Panji Sakti ngancan jimbar. Dane ngewangun kedatuan anyar trikering den bukit. Genah sane kekuasaan antuk Gusti Panji Sakti ngancan ngelimak kantos ring genah sane akeh tumuh taru buleleng. Gusti Panji Sakti ngingsirang kedatuan idene saking den bukit ke genah sane akeh taru buleleng punika. Genahe punika raris kewastanin buleleng. Kedatuan idene
kewastanin singa raja. Meduwe arti raja mau tamu waluyaning singa. Sampunang lali like, subscribe, lan komentar. Sukses.